Kalau hujan gede gitu. Hujan guys, besar banget hujannya. No. Yang kemana? Namanya mah. Hujan. Hujannya besar guys. Gak memadai. Oke guys, sekian lama menunggu hujannya reda. Sekarang hujannya udah reda, kita jalan-jalan lagi, oke? Melihat pemandangan sekitar. Let's go. Dulu mah rame ini tempat ini guys. Sekarang sepi, pengunjungnya sedikit. Nggak kayak dulu pas waktu pertama buka tuh. Rame banget di sini tuh. Sampai penuh. Mungkin ini ya masih banyak yang belum tergarap, masih banyak yang coba ini dikelola lagi ya, dibikin kebun teh apa gimana biar semakin menarik gitu. Kurang menarik ya wisatanya guys. Pengunjungnya kurang, cuman beberapa biji doang. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi jalan-jalan di Damerlan, wisata Al-Quran katanya. Cuman sepi guys, mungkin hujan kali ya. Saya baru pertama kali kesini dan hujan lagi. Baru pertama kesini hujan. Oh, ininya juga basah-basah guys. Gak asik. Jadi kita lah biar nggak penasaran aja. Yang belum mencoba silahkan ke sini. View-nya ya gitulah. Bagus-bagus enggak. Kita menjalan-jalan aja. Kesini itu masuk tiketnya 35.000 dewasa,
25.000 anak-anak. Itu hanya tiket masuk doang ya. Kalau buat itu mainan-mainan anaknya itu yang kayak main bola itu bayar lagi, beda lah. Yang mau kesini silahkan, yang mau bawa main anaknya. Dan kayak kurang keurus gitu guys, ininya tangganya pada berantakan. Mungkin karena kurang pengunjung kali ya, tangganya itu berantakan. Si banyak rumput-rumputnya no tangga-tangganya banyak rumputnya. Mungkin ini nggak keurus apa gimana, nggak tahu ya, kurang tahu juga sih. Kita mah hanya sekedar mengimpokkan aja. Siapa tahu ini bisa ditingkatkan lagi, bisa lebih bagus lagi, dan ini ditanami rumput-rumput yang hijau. Jadi view-nya itu lebih bagus, lebih dapat gitu. Nggak terbengkalai kayak gini, ini kayak wisata yang terbengkalai, nggak keurus, jadi kurang menarik itu kesannya itu. Jadi pengunjung itu sekali kesini udah nggak bakalan datang lagi. Kenapa? Karena ya kurang menarik ininya, view-nya itu. Coba ini dikasih rumput yang hijau-hijau, yang ini tuh pasti ini lebih bagus lagi view-nya. Ini buat ini nih, buat berfoto surga dan neraka katanya. Ini becek, ininya becek dong, becek karena hujan guys. Ini kalau dibiarin ini bakal roboh karena ini kayu. Ada ayunan, ada itunya, busanya. Kalau hujan kebasahan ya. Ada yang berfoto juga si mamah katanya. Nah, dan di sini ada ayunannya juga. Cuman ini kehujanan. Mungkin karena kehujanan ini jadi basah ininya itu. Jadi basah kayak gini, jadi kurang asik gitu buat berfotonya itu karena basah itunya. Dan ini masih berantakan, bikin view-nya nggak menarik ya. Kalau buat mencoba-coba ya silahkan kesini guys. Tiketnya hanya sekedar 35.000 dewasa, 25 anak-anak di sini tuh. Ya lumayan lah, mahal enggak, murah enggak. Cuman ini view-nya kalau lebih dibagusin lagi ini pasti bagus banget. Pasti banyak pengunjung setiap minggunya, bahkan setiap hari pasti banyak yang kesini kalau view-nya lebih bagus. Tapi ini kalau pertama buka ini bagus banget loh, masih bersih mungkin kali ya kalau pertama buka itu. Kurang seru. Seru karena pemandangannya kayak nggak terus gitu ya. Iya. Jadi kesannya itu nggak asik. Iya. Terus gimana kalau udah rungkat piknik lah guys. Kita banget weh, kondisikan weh. Aduh bagus. Ayo yuk. Asyik emblem tuh mah. Emblem. Gimana? Baik. Dari mah, yuk. Rencana si mama, liburan si mama. Hello guys, welcome back to my channel Bang Betot Official. Kita jalan-jalannya suntuk banget gitu. Gitu.
suntuk dan gak menarik sama sekali gitu. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Ada Merlan wisata Al-Quran bersama mantan pacar. Jalan-jalan biar ngebutek di rumah, kirim utang. Ya tuna sinai mah orang nyendai ya sinai mah tuna nyenai si goreng ada. Gimana rasanya? Senang banget. Senang, alhamdulillah kalau senang. Oke guys nih, yang mau kesini silahkan bawa istri tercintanya jalan-jalan. Jangan diam di rumah mulu, bukan mijikom, main kali-kali. Oke guys, let's go, ikutin kita. Rungkan kasih guys. Moodnya hilang guys. Rungkan pokoknya mah mau budak ya mah moodnya hilang, kacau. Dunia oke kacau pokoknya mah. Cukup gini ngadak-ngadak pararai. Nama ngadak-ngadak pararai we cukup ge moodnya hilang. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.